Poštovani gledalci, gost Beogradskog Srbija online jutra je Nikola Janić, predsjednik Saveza srpskih udruženja u Švedskoj. Gospodine Janiću, dobro jutro i dobrodošli. Naši ljudi u Švedskoj pa i u Evropi su veoma dobro upoznati sa događajima u domovini, velikim delom i zahvaljujući časopisu Koreni kojeg vi izdajete i uređujete. Gospodine Janiću, kako naši ljudi iz dijaspore gledaju na ova, moram reći, nesrećna i uznemirajuća zbivanja u Srbiji? Da podsjetim, sve je počelo zakazivanjem parade ponosa, potom je vlast krenula u najavljeni obračun sa nekim pokretima koji su navodno pretili nasiljem. Usledilo je ubistvo Francuza Brisa Tatona i niz napada na strance i tako dalje. Vi ste dakle upoznati sa situacijom. Ali evo, za početak bih vas molio da prokomentarišete prethodnu vest o namjeri, odnosno inicijativi da se jedna ulica u Beogradu nazove po preminulom Brisu Tatonu. Znate, ja moram kao i svi kada diskutuju o ovom pitanju da kažem nema čoveka, ne pametnog, nego i ludog, kome nije žao za sve ono što se desilo tom mladiću. Ne daj Bože da moje dete ode negdje i da se vrati u sanduku nazad. To je jedna velika tragedija. Ali ovo što se dešava posle toga postaje malo tragikomično. Prelazi sve granice normalnog reagovanja i u svetu i kod nas do sada. Pre neki dan smo čuli da je Skupština Valjeva, mislim, usvojila odluku da se jedna ulica da. Vrnjačka banja, tako je. Da se da ime ovome mladiću. Sada to predlaže Beograd. Ja bih predložio umjesto toga jednu modifikaciju predloga i gospodina Tadića, što sam naravno dao i komentar za Politiku, ali ga nisu objavili. Neka se ta ulica zove ulica Panića i Tatona. Ja ne znam, znate, ljudi se ustručavaju da diskutuju o tome, jer kazat će nezgodno. Ali ovo što se dešava zadnjih nekoliko nedelja, kao što ste vi rekli od početka sa tom paradom ponosa, to je nešto što čas vam je smešno, čas vam je tužno, čas je neshvatljivo, ali vidi se da je to apsolutno režirano iz nekih izvora da se na taj način narod informiše. Kako se prema vašem iskustvu u Švedskoj, iz koje dolazite, daju imena ulica? Ko može da zasluži tu ipak veliku čast? Pa na isti način kao i što se i do sada davalo i u Srbiji i svuda, na osnovu onoga ko zasluži. Neko mora da zasluži tu čast da bi nosio ime jedne ulice. Ovo što je gospodin Đilas predložio, meni je malo neshvatljivo. Oni neće da vrate imena nekih generala ruskih zato što u pitanju Rusija, šta li, ja ne znam, ali hoće dati novo ime ovome. Pa ako su promenili naziv tih ulica... Gradske vlasti žele da imenuju nove ulice. Da, koje nove ulice? Gde su te nove ulice? Šta se gradi? Koje se ulice grade ovde? U Borči, u Pančevu, izvan Pančeva, kod Ralje ili nije. Znate šta, vi ste me pitali za moje mišljenje. Mislim da je to tragikomično. Mislim da je to tragikomično i mislim da time nikako se ne postiže ono šta bi neko želeo vest. Vi ste pomenuli isto za zabranu organizacije, mislim 1389 i obraz i tako dalje. Ne znam da li ste vi zapazili, ja sam siguran da narod u Srbiji jeste, da zadnja 3 dana imamo sasvim drugi vokabular. Sada se radi o huliganima, kao što su bili i ranije, i o korišćenju eventualno zakona engleske i sličnih zemalja, da se ti huligani zaustave. Više se ne govori o tim organizacijama. A meni nije jasno, ne meni, nikom normalnom čovjeku, ne mislim vani, nego i u Srbiji, ne može da bude jasno da vi izlazite danima i danima da hoćete da zabranite neke organizacije zato što su, recimo, ultradesničarske, pa imate ultralevičarske, pa imate zelene, pa šarene. U čemu je problem? Problem je u tome da jedna organizacija koja u svom statutu ne propagira nasilje, versku mržnju i tako dalje, nema razloga se zabranjuje. Vi ste pomenuli Švedskoj. Nemačka, isto velika, ogromna demokratija. Ali mi smo skoro imali nemoguće zabraniti nacističku organizaciju sa motivacijom da je to njihovo demokratsko opredeljenje. Tako da mnoge stvari... Upravo je to osnovni postulat demokratije, dakle da se svima dozvoli da izražavaju svoje političke stavove i uverenja. Naravno, ali... Ukoliko ne pozivaju na nasilje. Sigurno. Ali argument vlasti je da je bilo pozivanja na nasilje, da je bilo grafita, da je na sajtovima bilo otvorenih poziva na nasilje. U tom slučaju treba da odgovara taj urednik tog sajta. Jer ako organizacija nema u svom statutu to,
onda nije kriva organizacija. Ako vi objavite nešto što nije kako treba, i postoje zakoni koji to regulišu. Vi imate odgovornost kao vodite, onda ima odgovornost urednik kao glavni urednik i tako da i tako dalje. Mislim da je to smešno bilo. Mislim da je to bio jedan deo nekoga. Znate, zvuči možda glupo reći, ali ima